دواره بجی کرنا خالن ریکفتنا دهوکی گلک پارتین کردی دروج آوای کردستانی دست پیکرنا کو خو آمده بکن جبو هزکی لشکری. پارتی دیمقراطی کردستانی سوریا و بتایبت اوفیساوی باجار دربیسیه او یک جوان پارتین کو خو آمده دکن. دوی داوی داجی بدکسه دریه خو بخشینه جبو خلکن باجار دربیسیه و کریه کول تفلی هزاوان یا لشکری یا بناوی پیشمرگا بون. محمد ایوب اندام پارتی دیمقراطی کردستانی سوریا جرادیو دنگ زلال و یکی تقصدکه ایرو مدریه تطویعی وکریه جملت کردره کی به الجمع مقبولة أم وقوتها بري هي تقدمي بيدي أم كيلكا خو بدن هفدو بهبر كاركي عسكري سياسي بلغور نرينا دهوكي إيرو أمتيد كاردكن بري چن روزان انداما تفجرات جواكا ديمقراطي تفدمي إلهام أحمد داخوانیه که تلفزیونی راگهاند بو کو تفده میل هیویا ناکوکین انجمنان اجتماعی یا کردی نامینه او کار خوی دریوبری یا خوسری بردوام بکه. یکم کار ودان لسر داخوانیه الهام احمد محمد ایوب جرادیو دنگ زلال هوسا گوت. الهام احمد وقتا گو بیشتغالی دکید خوازه گو عتبه باوی آلی بی مجلسه ده. براستی مجلس آمه هنه کمانی تید هی وکل جماجی هی. ایرو ام دو زمان نرو كدودوي ام حتى اتفاقا كيد في مجلسيد بكن وام مهام تيخوستن وام اتفاقا خبز سري واب تبدمجي شراكتا مويبوار هبد مستقبل دروجي تندي والام الهام احمد وقتا قد اشتغل او جنريني وي نريني ما نوك نريني واولاد نري ما خواست ام نرينا بارتيا ديمقراطي كردي لسوريا البارتي بستينن و بتایبت بدنگ اندامه وی مصطفى باوی مسرور لسر خو بخشینا کو بدکسه وکریه احزاب انجمان ايجو بشتي اتفاقيات هو كي وقعا دنوهاتن المفروض قشخو حاضر بكن جفي كارير بعد تشتي نبدلي انجمان هفاليد ما وقت بي هفالي مي كردستاني سوريا اوان عجلكر ونبنا في انجمان جي افدريه تطوعي ذكر وكر علني يعني المفروض حركه هفالي خدا ونادورا خوا وانسجلان دبو ونزانم امن شارعي دبيزن جي نزا ارقامنا معاشات بيجين نزانم شد بيجين او تابعي وان وحبذا يعني افتشتد واختاقونا متاكد من جي بلا نكن لشارعي قالك چالك وانن كرد دبيجين كو هيفيا قالي كرد ديريكفتنا دهو كيدايا وقالك همو بارتين كرد دفجناف كوكيه خوا بردن و افدم دما برخوادانيا جبو راديو دنگ زلال حسين ديركي دربيسيه